Ibihe byiza nshuti bakunzi mukomeje gutega amatwi mukananga amaso NTF Nobo TV Family nk'uko musanzwe muzi rero kandi munabimenyereye NTF kugezaho ibiganiro byinshi kandi bitandukanye, ni byinshi wagiye ureba, ni byinshi wagiye ubona, ni byinshi wagiye umenyera kuri NTF. Nk'uko usanzwe rero ubizi urasuzwa na Negros Newani Kimomo, mugenzi wawe, inshuti yawe, wa wundi ukugerera kure iyo ubigwa. NTF rero tugwaye ikaze mu kiganiro cyacu, nk'uko uzi ikiganiro cy'ibyamamare, amakuru n'ibindi. Tukaba tugiye kukugezaho rero top 6 cyangwa se batandatu ba mbere batunze imodoka zihenze kandi nziza. Abo batandatu rero ushobora kwibaza ngo ni bande, ni bantu ki? Ntucikwe, like, share na subscribe, tugakomeza n'inkuru yacu. Ntacyo wamenya utabajije, niyo mpamvu natwe twabajije. Kubaza nta kundi rero ni kwa gukora research. Bimwe mu mwadutumye: Migi Mugiraneza Jean Baptiste, footballer mu Rwanda, umwe yabigize umwuga, yavuze 1991 mu kwa kabiri tariki 17 havukira i Kigali Nyamirambo ahazwi nka Nyarugenge. Uyu Mugiraneza Jean Baptiste niwe dusanga ku mwanya wa gatandatu mu basitari, abahanzi, abakinnyi bafite imodoka nziza kandi zihenze. Migi kandi akaba afite 1 na santimetero 68, akina hagati muri defense. We ubwe yatangiye football muri 2003 kugera 2005, atangirira muri Kiyovu Sport kugera 2006, kuva 2007 kugera 2015. Uyu musore yagiye mu ikipe ya APR FC kuva 2015 kugera 2016, yakiniye muri Azam FC kuva 2016 kugera kuva muri 2016 akinira muri Kiyovu Sport nanone kuva 2016 kugera 2018. Yagiye mu ikipe ya Gor Mahia 2018 kugera 2019, agaruka muri APR FC 2019 kugera 2020. yakiniye mu ikipe ya KMC. Muri 2020 Migi nibwo yavuze ko asezeye muri football, gusa ibi ntabwo arabishumangira neza ngo kuko ikipe y'igihugu iracyamukeneye. Uyu Migi tukubwiyeho byinshi rero, afite imodoka ya Lava4, Toyota Lava4, ikaba ihagaze ku madolari 8,000 y'Amerika, ni ukuvuga ngo ni 7,840,000 y'amanyarwanda. Akaba ari imodoka y'umukara imeze neza cyane, nawe wifuza kugendamo. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umusitari w'umuhanzikazi Alliance Basindu, yakoranye n'umuhanzi w'icyamamare mu Rwanda Bruce Melody, indirimbo bayita Ituze. Alliance akaba ari gutrendinga cyane kuri Instagram, dore ko akurikiranwa n'abantu basaga 540,000. akaba afite imodoka iri mu bwoko bwa Mercedes Benz YCRK 350, ikaba ihagaze ku bihumbi 10 by'idolari kugera kuri 12, ni ukuvuga ngo ni 9,800,000 mu manyarwanda. Ku mwanya wa kane kandi umuhanzikazi w'icyamamare mu Rwanda Butera Knowless, ni umuhanzi ukora injyana ya R&B na Afrobeat. Yavutse 1990 mu kwa 11 tariki 2, avukira mu karere ka Ruhango. Amazina ye asanzwe yitwa Jeanne d'Arc Ingabire Butera. Uyu Jeanne d'Arc Butera yubatse urugo muri 2016, arwubakana na producer wabigize umwuga Clement Ishimwe. Akaba kandi avuka kuri Jean-Marie Vianney Butera na Marie Claire Uyambaje, azwi mu nyinshi nka Nyigisha n'izindi. Butera Knowless akaba atunze imodoka iri mu bwoko bwa Toyota Ayolanda, ikaba ihagaze amadolari 120,000 kugera kuri 2, ni ukuvuga ngo 11,260,000 y'amanyarwanda.
uracyari na NTF Nobo TV Family. Twagiye ku mwanya wa gatatu n'abahanzi b'ibyamamare batunze imodoka nziza kandi zihenze. Platini Nemeye, umuhanzi uririmba mu itsinda rya Dream Boys, mukaba mumuzi mu ndirimbo nyinshi cyane nka Urare Aharyana, umwe cyangwa se Uzamumbwirira n'izindi. Uyu Platini byumvikanyeho ko ashobora kuba ari mu rukundo na Miss Cadette, ariko we akabihakana yivuye inyuma, ahubwo yakomeje agira byinshi atangaza ku muhanzikazi, ku cyamamare, ku munyamideli Shadibu, dore ko yamuvuzeho ibintu byinshi avuga ngo ni umuntu ugira umutima mwiza. Uyu Platini ngo abantu bamwifurije isabukuru nziza ubwo yari yayigize tariki 26 Nzeri. Platini Nemeye afite imodoka iri mu bwoko bwa Toyota RAV4 2016, ihagaze ku madolari ibihumbi 17 kugera kuri 20, ni ukuvuga ngo ni miliyoni 10,660 kugera kuri 19,600 z'amanyarwanda. Ngayo nguko rero uracyari na NTF ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga dore ko dushyira uwa mbere. Ese ninde uhiga abandi ku mwanya wa kabiri mu gutunga imodoka zihenze kandi nziza cyane mu basitari bo mu Rwanda? Aha turahasanga rwiyemezamirimo, umucuruzi wabigize umwuga, Keti Bashabe. Uyu ni umusitari. Keti si umuhanzi, si umubyinnyi, ariko ni umunyabizinesi women wabigize umwuga. Akaba yaravutse 1990, avukira i Kigali mu karere ka Gasabo. Nawe akaba atrendinga cyane bikomeye kuri Instagram, akaba akurikiranwa n'abantu barenga 483,700 bamukurikira buri munsi. Keti Bashabe ngira ngo twagiye tumugaruka mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi namwe muramuzi cyane. Uyu niwe uri ku mwanya wa kabiri, afite imodoka ya BMW X6. Iyo ngira ngo ni igitangaza nk'uko yumva ku madolari ibihumbi 20 kugera kuri 30, ni ukuvuga ngo miliyoni 19,600 z'amanyarwanda nizo ziri kuri iyi modoka ya Keti Bashabe. NTF ni byinshi ukomeje kwibaza kuri iyi nkuru, kuri iki cyegeranyo, kuri iki kiganiro. Ese ninde uhiga abandi muri uru Rwanda gutunga, kugendera, kwicara, kuryohereza, kwibera muri paradizo y'imodoka nziza kandi ihenze kurusha izindi? Ese ni wowe? Ese ni njyewe? Ese uwukeka arimo? Ntukureho amashusho, ntukureho amajwi yawe, komeza ukurikirane NTF Nobo TV Family, byose bikugereho gatanu kuri kagenzi kako. Twagiye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turahasanga nde? Muri like, comment na subscribe. Comment wakabaye watangiye gushyiraho uwo ukeka. Twagiye byinshi nari nakwijeje, rero ukaba ugiye kubibona gatanu ku kandi, hamwe na NTF Neighbors Neiwani Nobo TV Family. Uri kumwe na nanjye gatanu kuri kagenzi kako. Ku mwanya wa mbere ni Mugisha Benjamin, uwo muzi nka The Ben, umuhanzi w'icyamamare, akaba n'umwanditsi w'indirimbo. Akaba yaravutse ku tariki ya 9 Sukwambere 1987, avukira mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala. Akaba azwi mu ndirimbo nyinshi nka Kora For You na Remeye n'izindi. Uyu The Ben yaratrendinze cyane, aho yakoreye umuziki we mu Rwanda igihe kitari gito, ariko bakaba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba ari hakomeje kubica bigacika. Uyu The Ben afite imodoka iri mu bwoko bwa Lux RX cyangwa se Lux RX, biterwa nuko wayisoma, 2016. Iyi modoka ikaba ari igitangaza cyane, ikaba ihagaze ku bihumbi 901
by'amadolari, ni ukuvuga ngo ni miliyoni 8,981 mu manyarwanda. Reka nkomeze nkushimire wowe utabashije kwihangana ngo ugende udakoze subscribe, kandi nawe wabashe kugenda utanayikoze, nkurarikira kuyikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho gatanu kuri kagenzi kako. Wari kumwe na Peacemaker, Kickmaker, byose maker kuri TV Family Nobles, NTF na Negros Neywan, Kibaruma, Ikimomo, Ikibamba. Ninjye number 1, ninjye number 1 ukugezaho byinshi kandi byiza gatanu kuri kagenzi kako. Kudacikwa n'ibiganiro byinshi, like, share na subscribe nicyo kintu cya mbere, niwo musanzu mba nkwisabira, ibindi bikakugwaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ukeneye ibindi byegeranyo, ukeneye izindi nkuru, watwandikira. Email ni nnegros@gmail.com, telefone ni 0788902492, TV ni NTF. Asante sana na wapenda.